Hai ke subjek ngidon katu kat neteli gi kentin bangin ya pechua shua begini keren ya ke subjek kumba kedai manlong kawai ke kentin ngiong balang ka balang kani ke kentin balang kalong kaba ngila panong kalong kum ka shlom mo pila lek menta baro si katangi le lek shlom hayatu yang mano balakoi ha shlom nipoi maukar nipoi anjali nipoi la yukra nipoi laban ngamtip pila julab ya kata shlom nipoi maulai mo ndon shulam ngamtip pila lara hisyam bagadon kisulong rakti pastor gadon kisulong alam gadon henta nomor bangate ngala ngapulih sulong asyang yang sulong tanpa ndon ngata sulong idon la gijong kabalang roh bawang balang presbyterian Marngor Kinuwani kata kabalang presbyterian Marngor lara piong gade gaying mane gade kabalang kadai tangaying mane gane lada umdon bawan jing eseng kadai tangaying kabangiong ya kagaying mane ndrai lada piwani kabalang presbyterian Marngor pinlap ya ki ying kristan ki badon hagasinong Marngor ki bawan jing eseng hapo jogene gaying mane bak kita ki penlong ya kabalang presbyterian Marngor nomor kata kabalang kadai kajing yalang jong ki bangai hau Jesus Christ ki bala syakot haga kerten jong u bakin ya lumlang yong ya kabalang ya lumlang pan yong ya kabalang kamdai gaying mane kamdai ganu building Nrei kadai kata kaba yang lumlam kibanget nomor kata haboong balang ngila bonong bagabalang kadai ulaneka banget hau Jesus Christ kata kadai kebenta jong kabalang ita ide ibenta jong kabalang mo haba dan tang hagani ga sokti ke bangpang gani sokti idon lagi pun hajatli ksai ndai kita tanya kan ni ong ga sokti ndai la datang we ksai ngom ksai te ya uwei ubangai ni ong u kristan ubangai ndai dala pun ni ong kabalang ni lumlang nomor kata gani kekentil balang kathau yang dibangai kibian lumlang bansekrio belai berkene kawan nagaktin grid kebagi om eklesia kene kekentil eklesia kathau yang gajingnya lumlang hagapor dan grid hendai haba om eklesia kalau tung benur basnong jongi sikli senram kiami hagasnong panerai yagi kamjongka yaga ki om eklesia haga grit bat yaga balang la om eklesia bat kekentin juga balang nomor kata ya sediem yaga ta kacing lumlang kabalang kabayoi kadai kabalang kabala seng tau Jesus Christ kabala peniar dagi senram jongku kabala lal kabala poi hatu hangne hagisnong Marngor kane kadai kabalang kabayoi kadai kabalang kabangila badan halagi keteng hala kenhun kabalang presbyterian kabalang uglay kabalang Jesus Christ kabalang Roman Catholic kabalang mobun
Gede-gede kibalang kibangi ngiyoi. Ia lumlang, ia selok, ia keketeng kejong Jesus Christ. Henry kadon kabalang kabatang kawai. Batai kane kabalang, kabadai kaba ujisu ulaseng, kabadai ru kata kadonglek kurim, kabaklam tobria. Bat kata kabalang, ka kitkot jongka, kidai na kikenhun kipaper. La pandai na kabalang Presbyterian, la pandai na kabalang Roman Catholic, la pandai na kabalang Church of God, la pandai na kabalang Church of Jesus Christ, la pandai na kabalang Church of England mo, la pandai na gano kenhun balang tanpa kita kibalang priang yung Jisu kumunong penim ba kibalayo sat yung kipot jongki kilong kitkot jong kata kapalang pada kata giong kabalang kabom yoi pegum kabalang Presbyterian nginget ya kata kejingdon jong kata kabalang kabom yoi nomor kata apa om balang kilon a wei kadai kabang yoi Batang dengin saya rum dekot saya kata kabom yoi Nihap rum syua saya kabom yoi Bat nan dengin sarum saya kata kabom yoi Ban penlongi kabalang kabakui kejong mulai Kabajok nok tiaw Agak tin Paren ki om overcome Job nok tiaw gambut overcome ban kani ke kentin job kabut la ya mare tamnya berapa la dai ke jingela tma la peniap lut ya ginong syul la dai ke jing trai la dai ke jing pu lengka la da pu ya ke lengka la poi syul bukut bat la dai ke jingela football la tap pun kol la job hadu pendawai ya kata gi om job no thiao ndai ga job tang sipang mo ndai ga job tang sipang dan gi game football kiba la jia bat ka jia sisir nga pe football hayeng jom barlok pe je first half te ta sni ke ya le ke Manchester United pat nga club no ye go ke team te ketika Manchester United kelas FA ko dengan lai pai nak siying nak beli TV la pai nak poi kam slam nak beli TV ndak beli TV la mar arkol ke Manchester United kalau pen pai yang itu ke arkol ba kesahi arkol baro haka hadu wai ka jinjia Tiga jingjop kamdai katu ke arkol kelampat wai. Kedai ka ba hadu bawai. Kanu ka ba yo hadu bawai. Ta kedai ke jingjop tiao. Ke jingjop tiao kedai hadu ke kut sundan ndai tang malumala. Ndai tang masiteng. Ndai tang hangno bat kadai sundan hadu ke bakut jong ke jing im lani ke jing ya dan pi ke jong ni kanai ke kentim jong ke jing job tiao kanai ke kentim kaba ni snotu ba hawa job tiao kumut undon syu ke jing atatin ba kan sadang syaram syu lane en sadon bawan syu banyale habala job tiao ya kan ora kan kenun sipai kumut la peniap lut par khoi batundon syu ndai kuma film mo aktor film de isndai ma itu gigang la peniap itu gigang sanut mi biang sanut iku bagi ki biang itu gigang melayap mo iya kun biang ndai kuto ndai job tiao kumut ndon syu sukan mo pi nong job marwai yak ta dei ong job thiao ka prathei
Kanega perthei kadam ar benta. Si benta kadega perthei kaba ublei ulat thau ya ka. Kaba mut kini kaba ngiyo i. Kaba don kiting kisi kisim gitu kimrat kimreng kalaer kesengi ubenai kini kiba pensyai yangi hagani ka perthei kani ka perthei kaba ngi ong ya ka kaba ngilak ban tawa ngilak bunyo i ngilak bunyo sngau kani gadai kawai na kita ki perthei bat haga kim grik la ong ya ka kosmos kaba kentup ya paro nadu ka katei kaba ki ong kata ka jingda ya ga sni mo kata ka jingda ya ga yaki kejat sni ki ba mansau pakin nampoi syangi kata ka jingda nadu namtei ki jingda hadu ande nadu kenyang ibangila banyo i hadu kenyang bangimla banyo i nadu ki mau ki bahe hadu ki mau ki barit nadu ki duriau hadu ki waktu ki barit ya kata ngi ong ka perthei Henry kaperthei ka donru ka jingkit jingmut jongka ya ka jinglong ka badon hagani ka perthei ka jinglong ka badon hagani ka perthei ban ya kata ka jinglong lawan ra lawan bet da usaitan hatin mo usaitan ulai syau bret no na ulai utran ukwa ba ulai penjot ya ka ba ulai ulatau ba maria bret na beneng ula atak lani ula hiat ma shwa ya ka perthei ba ta ba hiat ma ha ni ka perthei upek mano badai kiba kham he hanta Kiba kham long he bat ulam pagita kiba kham long he kidai gibril na kata dau uan persoi per eden banyo ya kin nong yalam kenang ba sisen la yo nong yalam kamu la yo ika perthei barak awai Daina kata dau bala persoi lahap ubril berbril lahap no hagapop Bagani ka perthei ka badon hang niru kadap da kijing long pop haka namar ba usoitan ula job yauta ubas nsyare kata ka perthei namar ulai ula ontos nsyare ka perthei ngin thau yo breu ba uns nsyare ka perthei ba usoitan uyo yauta unom nsyare Daga jing rum bau no simsia upen sneu dur ya kene ka perthei. Pat kene ka perthei ka dap dagi jing long ki ba persya ya ulai. Kata ka jing long ki ba persya ya ulai ni ong ha kene ka subjek perthei ya kata ka jing long persya ya ulai. Kano ka persya ya ulai ha kene ka subjek ni ong ya ka perthei Yom ya ka perthei. Di para pemit ba i kalong tik tumba mo ini por election mo ini gi sinong gi ba kamrit ini gi political party gi ba kam don kam elected tang yo sorda ai sai sorda saong ma sinong borok banya bot changa Saudara belum barang, baik mentangi ya, bot ya pa. Tinggal senang ya, kimpip ya ga, kila bot, rei, day nama balayo yo solda. Tapi usaitan ulek dari kata kabui, usaitan ulek politik sepat ulai. Ukwa ba, yo ya gineru bagi yang long lem batu. Utip po unsay syak hang hagating bom jingkut. Balay usaitan utray sitam namar umkwa ban syak hang marway.
Ukwa bangiru ngini syak thanglang bat u. Ta kada ke jinglong long setan. Bat kene ke perthai ke kelas new nagata ka po nagata ka jingle jong setan. Bat ke ke new ke ka ba long persya yo blai ni ong ya ka bagadai ka ba long ka perthai ke persya yo blai. Kecing keli gelong, kene ke subjek om kabalang kabajok nok tiau ya ke perthai. Kabalang ke bekentup yang ya pi ki Kristan ki bajok nok tiau ya ke perthai. Jok nok hatu ke bekut ba dan syu bala ban yen persyak ya pi. Yang job nok thiau ya ke perthai. Kajing keli ke mi galong kumno ke balang kan job nok thiau ya ke perthai. Tak ada kajing keli. Wan syuang ke balang ke ba job nok thiau ya ke perthai. Misngau sup. Hendrai lada keli kumno kan job nok thiau ya ke perthai. Hang ta ke ngin ya wa kumno ngin job nok ya kata ke perthai. Kamadon padu syaitan haka. Ikan mau syaitan wong yang Yesus kini paro kini gijama. Lada medem yang ngatan dia uang. Nan ayam me kini paro. Kamu pula kam yang kepertai. Nama pula yo unong yalam jaga pertai badai beri. Jisu uan man penim ye kepertai lemba jong unong yalam jong kepertai badai hiubril penim ye kepertai lemba jongi kemi Kristan bat daga jingwan jong Jisu ka penlong yangi pangindon hagatma usaitan uladon hanne Jisu ulawan hiar upen im yangi uhikai yangi yaga jingile thma panginiale persya yo syaitan bat ka perthai ban ngidai ban job no thiau yaka ngimdai ban syarem habangi im mangene ka perthai ngi im ha ka jingile kadai kamadan thma ka bangi ngi im man gasni man bangi ki na matia kamaran thma bangi nyale kum ki Kristan bangim dai ban khmi lenti ba jing im Kristan galong ga jing im ka ba khlem ga jing nyale lada ga jing im Kristan galong ga ba khlem ga jing nyale ka tangis ngothu bangi la ngothu bakrai ga jing long Kristan ni dai ban ngothu ba kum ki Kristan ni don ga jing nyale man la sni bat habangiyale ngidon u kapten jongi Yesus Kristus ubala dep yale ubala dep job hagating na bangidon yo tau kapten kumuta ngiru ngin job ya ga perthai ke jingli ga long kumno ka balang mangi ngin job ya ga perthai ka khtin jong blai ka jubab ya ga ta ka ong pangidai ban job ya ka perthai tang da ka wei ka la bat ka ta la ka long pangin king no ya ki jingking atiar jong blai ngin king ya ki jingking atiar jong blai bat ka ta ka jingking atiar jong blai ong atiar jong blai ngin stang shwa da gajing praktis ban yang scam niak praktis chua ban yang scam ngasal tenat haman sai lek kwai ban apa lek kwai spoon gay tu gajing kwai spoon mo tiap pek chua ya gajakayen ba pidai bendon umau ubahe ba pin syam ye ka kejat jong pi
ndai ban su yang la ga yang hai balong rania kumne mo balong sharing mar la fi kawang spoon bisa kerwaj hawatat ke kayo spoon berkat ke bahe mare tlaj ke ai bin wut sepo lumut la da fi yang hai jaka balong rania mo sha bat breu mo bat faiba bat ai Tapi pek pa bandung ma ban bak scam Maria tan de Maria scam ma ban yang. Ngidon kam ban yang scam. Ngidon kam ban yang scam haga ai ong ga tin jung blai tu ong mene ha ka jingai. Ka jingai hanu ngai ha u Jesus Christ. Ngidai ban yang scam banom atatin ya kata ka jingai jongi ha u Jesus Christ. Banom atatin ruem. Kat mengidang im hari na kepertai kumbi Kristan. Yang scam pandai yang scam haga jingai ha u Jesus Christ. Ngamtip kat nungut nangi lada menta omno Iwan mo Iwan di ISIS se Iwan ISIS Maria rum shwaya berutor pada ngatrai pat menina rendam mo sak nambi kesnam mo nginam pak mengi buat pi bidang ya syong bidang tu ban ya ruai ban up ban pot rendam ne pia pep ne kejing atatin kejing siap ting junga gelong ba 4 lapa ot ia bertor pada yang ngaru lani lata kem syai bertor la syua mengang ajom nang ne setai mo kejing yang scam aga jinget Jesus Christ ngi mengini gisngi giba penki ya ke jingai jongi kiba penki ya ke jingai jongi lembah ke jingi kai kiba kelak ke jing pendim ke tin jong blai ke ong syai ba tang lembah u Jesus Christ ginio ya ke jingim ke gospel Yohanes lai kan riu ke ong naba no Nama ulai ulai kata ke pertai bau ai bangai hau unam jatsu ndai unyo ke jeng im pam jukut yo tang nau jisu henrai ke pertai ke wan batai ke ong dai banda penoptis pengam pan yo ya ke jeng penim Yakin mau ke porba chua banganai pulip store don way ba ni ong na balang fellowship to por mo ni ong fellowship igini gi charismatic teu yaslok yang wang mo yang tel deban ketua jing penopis yang pergi presbyterian na wang kalong satanik mo nomor ba go Susan Drake de go te Ngaingu iulay bang makan mau haga testament guberim ba haba kenya ban map igipop jauh nunu breu haga jat menriu Israel laju pom yautu merat namta haba kesnam kami laju wi datu hisop mo laneu penjas new bat la senrek yautu breu ban pengkuy tinga ongi u pingit ne ta nakaliang jong pipingit ne am ya ka testament barim tuwang wa bale ingai tengok yu ta te piru pidom satanik udom yang ada pi nyelech syakti beramut yelech pek punya baj mau dawan pen here ka baj ke jingdom hadu pen dalan jang kelon Takulan yang tersengit yang syuk storing dah ni. Kas pit pada kita kebaik ni, ayu boleh berkelan ni. Ki batai ba kajing uang hana ba kajing penoptis, day benar penoptis dah pengam.
Bapin yo ya jing im. Ngaya sa je ngong em. Yo jing im tang na Yesus Kristus. Ngalangai yo Yesus ngayo ya jing im. Uang yang ngahana pi namla ban yo ya ga jing rong no wala da pi yo ya jing im ru. Ngong yo lada rong no na rong no ru tang bang layo poi ha beneng ngalabiang. Jing cái đây bằng scam, đây bằng atatin, đây bằng yang scam cái jing ngay hau Jesus Christ. Hari ini sini lelai, usoitan uan ban pengsoy yang ini, bangin ngay no hakiway pan, usoitan ustad buit ha, ke don mau ketuka, hadu basya om ke balang adhar. Syakat kebalang adhar nomor balai nomor dipercaya adhar. Kiong hanaba badan adhar uglai mapsyu nomor udai undrus pandri punriu. Adhar udai undrus pandri punriu. But nomor ba udai undrus pandri punriu kim tre yo adhar. Nakin mau gadang gatu kenhun ba kila ong ba kata kecing gitu gibangai adhar la ong ba kibang ngamut pun orang gitu kibang pediang wadha kila don ga jingek bang ngamtik menambai ni macam Islam ni untuk ngasau ba ga dega for lockdown ba uji suun sawan rong no yaki na ulum sope peneng kila mut ban ya wai kali na koleng gijaka pandai sope peneng bat ka balengok long kiwai ya gitu gibang ngai te lek on yang kisah sampai peneng bat kin pawan no ye gitu te lada unwan jisu ngambil siu iya jijat tumno guys na lum sampai peneng sya taisha mo berwat ter mo te nrei kesakar ka sim kam no bat kim sim la siu ban lek kata tiga jingeng ban usai pan tukwa ban pen bakla ya jingeng jengi ban pere jingeng jengi Haga jaka bangan yalap yau jisu, haga jaka banginai ban yalap yau jisu bau I jangi bau lai yap namar hipop jangi ngi kalalong ginong lai yalap syapang unriu spanriu unriu. Te lada per election mata, larabi kersan ni aga ti pilih yalap ban yaga kot. Lom pun terlalu, dia lap yang gekot, kesan yang gekti, mo, sekarang sepatui bahade, upaya lap yang terus pandai pandai, ban kelet no yang jisu dah, harga cakap ban penbangin kenmau yang ublay, ubahok, ubah iting, ubah ngidai ban ting, buram ya pak ting penban siaran I adhar. Ikut dari itu, penting itu, lengkap. Naya dia sisin dia kata, ngong toh, piong bawa har lalu long ban harus pandai beriu mah. Ngong toh nganum don kaman har. Mobile ngan berat no, kabang ru ngan lisai no pisah berat no tu akam ngam don kam. Ngam don kam lai lu don kam thang syarat lani da kse mo kse tang ba ngong yo ta ba ong yang mas pa modhat tang ba ngong mangas ni ngandi kiat pe habandahun mangas ni ngan ra kentei kawai sisngi mangas ni ladadon bakop ngan kenroy ngan peniap ru tang ba ngong yu ngadai ban pai beneng namar ngamdon adha lasyus ngap no jar mo ki kata kadai sing pekla jo kadai kepertai ingat hau Jesus Christ ubalasya halor jo kadai kitna ngidai ban skam ba Yesus haba ukot yang i bagin buat ya ang gumno
uang pa ya la gading na don bate ki kan hun balang ki ba ya lam bagi ni gisngi ki ba ong ba one how jisu lada pi tuk ngin tuai pin serius pa lada pi pang ngin tuai pin sakoi lada pi myo kam ngin tuai pin sayo kam ki ong ka prosperity theology Shusno kumbala wan bat jisu la long kum jisu umdai shu ulai ula te gunung la jadu dai jisu dai ulai ban jisu khot yang ni bangin wan syau ban nomba ya gading na ladau ong wan syanga ban ong beratno tadi pernah lai ba te trai la bandai gata ndre ong wan but nadin jonga ban baru ya la gading ngimat gijing para bangai ngimat gijing sistem ngaken mau sisin yai mei haba para jonga itia hospital anda tiai para jonga hospital imei lek api para jonga don kita ki charismatic ki bawan pan duai na gemtai lek para jonga batswa pan duai ki ong yai mei ini lei idei tang ka target drag pop de jompi plana on email email supply ke egin mo apa kemlei ai te email yang akum la shai na ngalai hospital i chau ma nga la tom na da yo i ta gi bru da sgi na ngap dip shu ngakli na email mano ba ngi ta im ya tu tayo tay ngala ngam tip siu ngala le uno na lor ba imay iwan na shlom shashlom popli up ye ga kun ga badan teng jong jing pam song han ba ini le dei tang ni target dei na pop jong pi kamut ba la ta pi la plai ta gi pop gi jong pi kamut ba ini koi no ini mdon ni ai ini mdon ni ai pi pramai ba in ngimat di jingpang ndai namar ba ngim don hau Jesus Christ ngimat di jing ndai namar ba ngim don hau Jesus Christ ndai ngimat di gine namar ba ngidon badu lada bikwa ban lain na jing budio setan namar ong tin jong blai kelenti ka ba baik ka ba he kapa keluj, kapa srotenat, day gelenti kapa, boy sega jingyam. Gelenti kapa kim, kapa jenjar, kapa day gelenti kapa boy sega jing imbom jukut. Nihapan mat igi jing rabuni bei. Nama ketangin yang scam mau Jesus Christ. Hadin bala yang scam. Laong yang ni bangin panpo daga jing sisa. Lakot yo Kristan buun bat ia gejing sisa, ndai ia gebom sisa, ia gejing sisa, kabag tin jom blay kahikai yang ni, kai kata gejing sisa, kaktin jom ne kalong gejing sisa, kaktin jom blay kalong gejing sisa, lara kaktin jom blay kalau orang yang ni menom klim ngimdai man klim, lara kalau orang yang ni menom ikwa ngimdai ban ikwa. Lada ko ang yung imenom tu ngimday bantu tay kadai gijing sisa bat lada ngi kum gi Kristan ngi panpo ia gijing sisa balai la panpo ia gijing sisa gijing panpo kalong tum ni mo panpo nang ni na ia kapatulun janga ong la makom kapatulun go balus lada undon panpo tay ka hap ong sepo lada hap je ayu Leranya tu Kristan klang panpo jom lejing sisa ulang Kristan uba klang pong petulun Serau kumbalak pong tang klang pong nama lahap pau kejing lerai nomor kata kejing sisa kedai bandon hangi hakijing tray bangi tray
haga jing bela bangi bela hangno kedai bandon ke jing sisa haga jing im jengi pikir mau ye ketu ka kot kasi power esok no tu briu wan wam PKA merah betul merah nga ke jing sisa wah balai piwan syong seni senong syane syaklau namare nga undang jaka syu asinong nadu ke por batho iau khor esop ke jing sisa kaladon syarut nong ni ku gi Kristan ni dei banwan ra ye ge jing sisa narut nong syasnong jongi ni dei banwan ra ye ge jing sisa ha ga ying ge sem ge jongi ni dei banwan ra ye ge jing sisa ha ga snong ge thao ge jongi ni dei banwan ra ye ge jing sisa ha ga imlang salang ge jongi ni dei banwan ra ye ge jing sisa ha ga sinsyar ge khadar ge jongi hagni gisngi haga jing elak politics pin lak don pun gijing bom sisa bat ki banget ki degi kur Kristan ki biya thu ye tang gijing bom sisa ru degi Kristan namar kata ki long ki Kristan ki ba klem patulun ni pen pau ye gijing la ran ge jongi hakmat jong perthai klem don ge jing sisa klem don ge dong rim go em ka kabar kabalai hadien ge jing sisa ni hapan deng sa ka jingta sha dem ka hok balai habdai sha dem hangne don lut don klong snam don tor dom ni benta ba kom san para ne sedem mo te ban da sedem da ka hok balai ka la ban dai ke sedem namar la da pile ye ga hok pikran ye ga hok piya ye ga hok don ban not ban kta ye pi lada pilam ler kibriu kila ban kta ya pi kila ban wa dong wa dao ya pi nre ya pi ya ga hok anum don ban la ban wa dong wa dao ya pi pila dai ga sadam jong pi da ga hok ka jong blai kam dai ga hok ka jongi ni dai ga sadam jongi da ga hok nanta ki juti balai long gi juti namar habangiya ni hapong juti mawat hagi por mansuar hapong gi juti la daga dega sandal ro gede gi juti ke jing lakloi ke gospel ke jing suk gi juti ke mut haman bangiya ni dai ban long ka nuksa jong ka gospel ke jong Jesus Christ hagne ke perthai ki briu kin tip tang na ka jing ya jongi tang na ka jing le ka jongi pangidai ki Kristan nimdon kam manda ya thu ngadai Kristan tang na ka jing le jong pi ka jing ya jong pi latip pa pidai Kristan namar balai namar piyai tang hagalenti ka badai pinom ya hagalenti ka bamdai ka cuti ka jing lakloi ka gospel ka jing suk tungin kin mau ye kata ha ke jing im ke jongi kasti ke jingai ting lo om mene ka jingai mo ka jingai pengin yang scam menta ka ne nang yang scam ke jingai ke kelalong ru kasti ke jing im jongi habakran si pengasti ke pen mau yang ai ke we ke jing jia don we briu uan na uan la met tu na lakha udon ga kenup ni ong ga kenup pi ong ga ini ga kenup mo ga kenup itu udon ga kenup slap kata kesini
te lawan lekha udan bekunut napoi haying uya thu yo perlap wong ani ngamene me ngal shu like salit na ki ông wai perthat no ke leili itu wai perthat like salit ông tu mele cũng no me sa like salit ông te nga Mario I baka kataba kelek mo Mario I kelek situ nang apa daga kenup mo wat perthat klem yo ba ha koi hi kani ke jingai kalong kum kasti tanpa om dai kum kata ga jasti bo tau berubah Mereka ni jingai kedai kasti kapadahi nak kita gi sumba meding jauh syaitan kadahi habang ingai jauh jisu kaya dahi yangi ndai bangi dah step mangi ban phap mereka dahi kamut kani kasti kalau automatik kani kasti larawan syaitan nasyadin kala da nasyadin lawan nasyakamat kala da nasyakamat dagawan nasyani kala da nasyani mo kani kasti kejingai kebadan kejingim jongi kadahi ndai kejing step jongi ban pha ya kata kasti ndai kadahi yangi namar balai namar ngintip yagi sum jong syaitan gi bakumno Tentang kejingai kebatip yang kita gisum jong syaitan. Kejingai hau Yesus Kristus kebentip gisum jong syaitan. Nanta kejing dakli yaga kli rodon kam kejing penim. Kumtung mo ang yapina duk mene kejing penim kedai banlong bai tang nau Yesus Kristus om dai nagi ke jong ne kepertai. Kan long kejing dakli jong. Palai long dakli nomor gani ke klik kalong kum ka IC jong ka mobile. Dah kalau new IC mobile jong pi, mo la syubret mobile don melongkam syuk mobile. Kani ka klik kalong kata ke bantai ke jengim jong. Ba ka klik kalong ka bantai ka bakoman ni ke jengim jong barok kawai. Nomor kata ya kata kejing koman ya kejing im jongi ngidon kam ya kejing pen im pada Yesus Kristus bu pen im ya kejing im jongi nanta kawai lam umun sim kabalong ketin ublai ngidon kam ya kawai ngidon kam ya umun sim bakut jong ublai uban don ha kejing im jongi pangin ya talain bat syaitan Baru Jisu ulapan I kumno talanya wa jauh syaitan. Pikir mau Jisu. Ulah tangan mau beli, ulah syak tangan sau plus ni sau pamit ulah tangan ma panadai ke kepok jengi ke lapa kuruk mah. Tangan mau Jisu beli tu kesini. Te udah syaitan umi bulut wong lada melong ukun ublai. To hukum yang gini mau makin longku. Piu syaitan merebor haba pensyoy yang jengim jongi jeng pensyoy ban ong le ya kata nrei upen artatin syoi yangi upen artatin ban wan yau jisuru upen artatin uong kumno uong lada melong ikun ublai kamut ban bu sing artatin hau jisu ban ong teng ngadai nim dai ni sya ta kun jong lei mo ban bu kai sing pen artatin lada melong kunu blai to penong pu ye gini gi mau ban Jisu wong la tho kawai lam tin jong blai la tho pom tang do pu bo briu dim tin baro mi no nak sim tu jong blai pi la tho arsin Jisu penon kam ye ga tin jong blai ga wai lam ban pom yo syaitan Ngiru ngiron kami ga wai lam ha jing im jing man la besngi. Kabalong ga tin gi jong lai. Ikan mau gitu ke por ka ba la
don be tu lupa mo pan sawan tu jumai kat arba je menmit ngam tip ne balang marga pilong dia seng tem ne ying mani iblong ni gitu kan usahan ne indrai gidam ki balang syati shalom ki along dia seng aying mani tu besni ki yawan ki lafon ye kun badon shalom wan yang yin ya pelang ya poi ya lek ying mani krui ya penong jingkwai nak arba je ra lang bat syira la bat sya ya bang tu ko ying mani dawan berjuman ya yaplang mo tu besnem ketin jong blai ko om dan batip ya gesngi lemne ya ga ya ndrai la tip ndai tang ya gesngi la tip ru ya ga kentai ya ga por jong kau jumai taru ngidang ngai nomor balai nomor bagawai lam kamdon hakti jongi kawai lam jong ketin jong blai kamdon ngingai teng idai man kan mau baklem kawai lam ketin jong blai ngin syapom ho soitan barabor pangin tlalong gibriu gi basuman sao lente don nengi gi basuman sao lente kejing snosi kalong ba mo tagbuburam ya ki khun samla gi jongi hagabalang jongi don gi kun samla gi ba la pentip ya hab samla ba duwei om pat kut suspension la pentip ya hab sabat duwei pat katu kedai ke jing syapom ho syaitan namar gimdon kedai ke wai lam ban ya dai ke wai lam jong syaitan ke ketin gi jong blai bat ke bakatu da ke baduai lagasgi klem duai te ngimla kejing duai kalom kejing ya dei jongi badu blai kejing ya keren jongi badu blai haba pang ngin duai haba sitom ngin duai haba kemenru ngin duai gi por baro ndai baduai tang hagi por bae ngi ki Kristan bun sin ngilong ki Kristan ki beken mau yo blai tang haba poi haga kim khai manu ngi Maria bayam kli ikun ong pa ngi penong ting wai pi bayam kli ikun no ndai ko benung kong tam galong Maria bayam kli ikun pa dam don dawai haying bayam kli ikun tadi bentuk. Penai itu pastemol ngah, lai pastemol. Lai pastemol. Tem jam nek palek no. Jadi sim dawai no. Nah, dokter Pariam ya. Ada no saya. Sim dawai dokter Pariam. Tem jam. Teran hostal. Poi nostanya hostal lagi ang kan itu. Melasuk pi bahas ilai nak seselong, mo. Shuan poi shuaban kita seselong serekat itu memsannya penong jing duai itu memsan nama baikun yang istom berrak seselong mo, ia penong jing duai bangkit berrak seselong. Nrei, nadu pastang ngim cikun mau banduai shua. Ikut mau adalah Don lay kiba adalah pangjur. Kipu ya ke Bible sekali. Ke Bible katai bangin puli ya ka, bangin tip ya ka, bangin don na kecingim jongi, ngipu usin kali ya ka, lakum magadai ke jadu ayu. Niklet banduai yo blai. Kamar kata ke balang ke bajok tioi ke pertai, kedai ke balang ke bayang scam. Kaba panpo da kejing sisa, kaba don kejing da sedem kahok, kaba don ni kejuti kejing lakloi ke gospel, kaba don ni kesti jong kejingai, kaba don kejing jang dakli kejing penim, kaba don ni ke white lam jong mensim balong ketin jong mulai, ban kaba yai im ha kejing duai. Para bagi bayi lada ngim jom jayu. Ladang ngimrem
ngimdan hau Kris. Kita kiba job kidai kiba lakha nau munsim kiba don hau Kris. Bat kiba rem kamut kirem namar ba kimdan hau Kris. Lara pidon hau Kris pinam rem lanu pidai baik haga tim kiba job. Long tik mutu par barang yala election bombing mah. Akan mau sa bombing iwan nasional jadi bukan bahas election. Ngapet kai na nabar ka taga kamera taga yung darbar don tang we no snap. Keren election bombing ni tang we no snap. Ladai pot thapot yo janda nyopau berapa persen nasional jadi. Tang malay sangap na tangway. Tangway. Tu job hadu kesengi ke jingyap. Mo. Ngilang ki Kristan ki bedai ban job hadu ke bekut jang ke jingyim jongi. Ban ladangim job ngidai ban tip ba hakas ngi bangi rem. Dai namar bangi laketat no yo Jisu na ke jingyim ke jongi. Ngila ong yo Jisu ngalang niya yame. Namar kami kicing pang go Jisu galapan witan yang lang niya yame ngam kwa syutang manduai ngakwa ban lek ban papek hagito ki bapek lan ba ki umpenji ayo re mo. Dan na bapek de umpenji ro. Lejar kata sni baga lok ong lok mo stamjur. Teu las tamjur la penji yang bila teu om ki kami lai ra ne pensim dawai dilara dapai nanti ka kumpen hoj daga lok li la kumpen hoj ban yata ya ga buram ban yata yang ta ka jing ong jong pa ka jung hina dan la poi hanta ka jaka pasim dawai koi jaga sim dawai lo doktor penai dawai lem yo pa ki doktor ai tu ki don tala ai pe te doktor trim sha te doktor kai pe yo piong sim dawai anu sim dawai yo pa ki kun te doktor te uno tau las dang armet pe yo pensi agar tu kestang armet marga te ko pensi jam ka dai jam bigine ginang teng ni poi gajing gat no yo Jisu gajing ino no yo Jisu namar ba ngi perkat pa kiwe gi kamla kiai jangan ni kepertai gi kamla namar katangi kan taj no yo Jisu kan ni gajing le hok gajing long Kristan kan ni ka penong bangin duk nai le hok pam sap na indiat mo panirius pa ta de gajing long jam syaitan ko penong yang ngi bin kelan yo Jisu pat ngin syarep balarangi rem gajing rem jongi kalong bangidu ya gajing im hagane kepertai pada kepertai bangsawan Andrai ke balang ngejong Yesus Kristi kajau ke tiaw namar kedai ke balang ke bomioi ke balang ke basyaram kedai ke balang ke bayoi namar gidon ki Kristan haka balara ki kentaj no yo Yesus haga no no klimat hamta gila syaram haga jeng im ke jongki namar kata to ai bangin long kita ki Kristan ki bajob no tiaw ya gane ke pertai pengida job sisa nomor gidon haga liang jong nong job ubalong Yesus Kristus toblen berku yangi lemba jangan ni ketien gi jong bu blai nam ta gabrom jong amen.